Dumela
Didimalang kaluratola unawan tatang It's hard to take the first step when I don't know the way. Each turn is so uncertain. I learned to walk by faith, but you gave me a promise that you will never leave. You will lead and guide me, and Lord, I do believe. Lead me, Lord, I will follow. Lead me, Lord, I will go. You have called me, I will answer. Lead me, Lord, I will go. Lord, your plans for me are perfect. I never need to fear. And although at times I'll feel alone, I know that you are near. My heart just wants to follow. I'm willing to obey. Take my hand and lead me. I will follow all the way. Lead me, Lord, Lead me, Lord. I will follow. I said I will follow. Lead me, Lord, Lead me, Lord. Take my hand, and I will go. you have called me. You have called me. I will answer. I will answer. Lead me, Lord, I will go. Lead me, Lord, Lead me, Lord. I will follow. I said I will follow. Lead me, Lord, Lead me, Lord. Lord, you're too faithful. I promise I will go. you have called me. You've called even me. I will answer. I will answer. Lead me, Lord, I will go. You have called me, Lord. You have called me. You have called me. I will answer. Lead me, Lord. I will go. It's hard to take the first step when I don't know the way. Each turn is so uncertain.
I learned to walk by faith, but you gave me a promise that you will never leave. You will lead and guide me, and Lord, I do believe. Lead me, Lord, I will follow. Lead me, Lord, I will go. You have called me, I will answer. Lead me, Lord, I will go. Lord, your plans for me are perfect. I never need to fear. And although at times I'll feel alone, I know that you are near. My heart just wants to follow. I'm willing to obey. Take my hand and lead me. I will follow all the way. Lead me, Lord, Lead me, Lord. I will I follow. said I will follow. Lead me, Lord, Lead me, Lord. Take my hand and I will go. you have called me. You have called me. I will answer. I will answer. Lead me, Lord, I will go. Oh, Lead me, Lord, lead me, Lord. I will follow. I said I will follow. Lead me, Lead Lord, me, Lord. Lord, you're too faithful. I promise I will go. you have called me. You've called even me. I will answer. I will answer. Lead me, Lord, I will go. You have called me, Lord. You have called me. You have called me. I will answer. Lead me, Lord. I will go. Are sick. There's this pandemic which is ravaging the whole world. Oh, Father, we pray that as we meet each day, may we see you as invisible, our invisible God whom Moses saw when others saw the dry and burning sun in the desert. But he saw the Israelites saw the glory of God. May you make a difference, a big difference this year in our lives, that even as we mingle with others, people will indeed see that we belong to you and glorify your name. At the end of it all, Father, again, we are praying that you will not leave us alone. For Have you ever thought about the reason why we worship? This we pray with thanksgiving in our hearts. Amen. It's time for stewardship, followed by offering collection. Have you ever thought about the reason?
Have you ever thought about the reason why we worship God? While there are many answers to this question, think about how wonderful it is to worship God simply for the fact that first is where He belongs. The opening words of the Holy Scripture, "In the beginning God created the heavens and the earth," positions Him as the first, without other details about His origin and prior existence. His position as the first is more than an honorific or a static title. It's a divine statement of God as the starter of everything. In Paul's words, He is the chief cornerstone, and for John the Revelator, He is the Alpha. As the appeal, "Put God first," resounds in our ears, it'd be silly to think that we can decide whether or not God is first. Putting God first means to acknowledge who God is, the first, the starter. And when we put Him first, we're aligning our existence with the order of the universe. Now, two brothers were holding and pulling the same piece of the puzzle game while screaming at each other. One wanted to place the piece at the bottom left and the other at the top right. The father, who just stepped into the room, could not refrain from smiling and finally gave these words of advice: "Unless the piece is placed where it should be, you will never complete the puzzle." Unless the first, the starter, is placed where He is supposed to be, our existence will never be complete. We are doomed to be non-starters. In managing our resources, small and great, who and what is competing for the first place? If you wish to make this year a masterpiece of your life, choose now to acknowledge God as the first in everything, praising Him for being the great starter of the universe. As you worship Him with your tithe and promise, invite Him to be first in your life and first in the management of your resources. In Him, we have a great start and a strong finish. May we put our desires last and God first.
a re rapeleng. Rara wa rona o lerato o ko legodimong. Morena Mmolo ke reta gape le ga gago morena ka boikokobetso. Re itse morena gore o modimo o re galodutseng mo diong tse dintsi mo matshelong a rona Jehova. Mme re lebogela gompieko mpho ya botshelo e kana-kana o re hileng yone mosong ono. Re itse morena gore ba bangwe ga ba ka ba e bona. Mme morena ga ise re ne re le bothale ke ga wena o ne o itse morena gore go tla diragala jang. Jehova o rategang, re simolola ngwaga morena, re kopa Jehova gore re nne mo dinaong tsa gago, re tlogele tsotlhe morena ka kwa ga mololwane o setseng. Re be re boele mo go wena Jehova, re kopa morena o rategang gore go na le ba bangwe ba le mo kerekeng, re bereka le bone morena, re kopa re se ka ra ba koba mo kerekeng Jehova ka melomo ya rona, ka go ba leba ga rona, ga go bua ga rona morena Moluki, ka go dira le bone morena. Re kopa tirisanyo e tshwanetseng morena, e tshwanelang seatlhego sa gago Jehova. Re kopa morena badiri ba ngwaga o morena re ba kanela mo diateng tsa gago Jehova, ka gore wena morena ke wena o e leng gore ga o thopa batho o ba thopa ka mo go tletseng Jehova. Re ba eteledipele ba rona maeldara morena Moluki, ra itse Jehova gore go bokete go dira le motho wa motho. Mme morena Moluki re kopa o ba tshegetse mo tirong e ya masisi e kana-kana. Re kopa morena gore ba nne mo dinaong tsa gago ka dinako tsotlhe, ka gore thapelo e fenya maaba Satane morena o e leng gore o seba-seba mo ditlhaloganyong tsa rona. Morena Moluki re tshegetse morena ka re tsena mo bekeng tsa thapelo Jehova. Re kopa Jehova gore re nne mo dinaong tsa go, re se ka ra dira gore ke modiro wa ngwaga le ngwaga Jehova. Re kopa go tšhentšha matshelo a rona ka mo go tshwanetseng Jehova. Kopo ya rona le thapelo ya rona morena ke gore re berekela go a legodimong morena. Lehatshe le morena ke lehatshe le le sanang sente, ke lehatshe morena le e leng gore o re beile mo go lone morena Moluki, mme le na le tsa ditlhaba, le na le mmitla morena Moluki, le na le tse di le re tshikinyang mo dipelong tsa rona morena, yaaka re sampe re tswa mo bokoeng jwa bolwetse bo morena ngwaga o hetileng. Ne re kopa ngwaga o morena Moluki gore tsotlhe morena tse di bosula o di delete mo ditlhaloganyong tsa rona, re simole sešwa mo ditlhaloganyong Jehova, ka re tsamaitswe ke ba masika, re tsamaitswe ke bana, mme morena Moluki ne go dira maaba Satane Jehova. Mme re a kopa morena gore tsotlhe tse di seka tsa re senya ditlhaloganyo, di seka tsa re dira morena gore re boele ko morago, re be re itse gore wena o eme ka bosakhuting morena, o eme ka bosakhuting morena ka dinako tsotlhe. Le ga morena diemo di ka tshikinyega, le ga morena lehatshe morena le ka hetoga, re kopa morena re tsipame mo go wena ka dinako tsotlhe. Jehova na le rona morena, bothanka ga go ta ema a re buisa morena, ka gore morena ke wena o mo tamogang mahuko, ke wena morena o ta mononotshang ka tsotlhe morena tse e leng gore o ta ba di bua. Bula ditlhaloganyo tsa rona, bo tshela mowa boitshepo ga gare ga phutego ya gago Jehova. A ene wena morena e leng gore ga gare ga rona tle ra tsotlhe memewa e bosula morena Moluki, memoya e ka be Satana buka-buka le ka bolwetse morena bo crush ka dinako tse morena Moluki, e re ga re tswa ga morena re be re tlhapile ka madi a gago. Tanki Jehova, tlhola le rona morena, ka Jesu Kristu morena ra go rapela, amen. It's time for a children's story.
Get on board, little children, get on board. Little children. Well, get on board. Get on board, little children. There's room for many or more. Well, get on board. Get on board, little children, get on board. Little children. Well, get on board. Get on board, little children. There's room for many or more. See, the gospel trains are coming. I hear it just ahead. I hear the wheels are rumbling and rolling through the land. Well, get on board, little children, get on board. Little children. Well, get on board, little children. There's room for many or more. Well, get on board, little children, get on board. Little children. Well, get on board, little children. There's room for many or more. Well, the gospel train is coming. She's coming around the curve. She's pulling all of us demon power and straining every nerve. Just get on board now. Get on board, little children. We're saying get on board, please. Oh, little children. Just get on board now. Get on board, little children. There's room for many or more. Just get on board now. Get on board, little children. We're saying get on board, please. Oh, little children. Just get on board. Get on board, little children. There's room for many or more. There's a train going east. There is a train going west. Well, I know this train travels so fast. Get here, the west is blowing. Get to see down, they just see me. Get on board, little children. There's room for many or more. Just get on board now. Get on board, little children.
this train. Just get on board. All little children, there's room. A room in the upper room. There's room in the lower room. There's room for many more. Oh, yes, more. Well, get on board. Get on board, little little children. Get on board. little children. Well, get on board. Get on board, little children. There's room for many more. Well, get on board. Get on board, little little children. Get on board. little children. Well, get on board. Get on board, little children. There's room for many more. See the gospel trains are coming. I hear it just at hand. I hear the wheels are rumbling, rolling through the land. Well, get on board, little children. Get on board, little children. Well, get on board, Little children, there's room for many more. Well, get on board, little children. Get on board, little children. Well, get on board, Little children, there's room for many more. Well, the gospel train is coming, and she's coming around the curve. She's pulling all of us demon power and straining every nerve. Just get on board now, little children. We saying get on board, please. Little children. Just get on board now. Get on board, little children. There's room for many more. Just get on board now. I would like to greet the church in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. Ke tla rata go amogela phuthego ka leina la legolo la Kgosi Jesu. We would like to thank God for allowing us to be here in the year 2022, to the very first day of the year. E be ke rata le go leboga Modimo gore a bo a re leteletse gore re te go goroga mo tsatsing la ntlha la ngwaga wa 2022. As we were discussing during the Sabbath school lesson, Jaaka re ne re bua mo Sabata sekoleng, we have come through challenging times in the year 2021. re hitile ka dinako tse di thata ka ngwaga o re tswang mo go ona wa 2021. We just want to thank God at this time that we were able to go through. Re tla rata go lebogela Modimo gore re kgonne go heta, And that we have here survived and ready for the year 2022. ebile re kgonne go goroga ko ngwageng wa 2022. But we do not know what lies ahead of us in this year. Mme yaanong ga re itse se se re emeng pele mo ngwageng wa 2022. What we can just say is that we are 1 year closer to the coming of Christ. Se re ka se bua hela ke gore re gatetse pele ka ngwaga o mongwe hela go a tumela kwa go teng ga ga keresete. What we also know is that our battle as Christians continue. Se re gape re se itseng ke gore ntwa ya rona jaaka ba keresete e tsweletse. And we know that there are battles that we fought in the year 2021. Mme re a itse gape gore go ne le dintwa tse re di loleng mo ngwageng o hitileng. Some which we were able to win and some which we were defeated upon. Tse leng gore ra di henya le tse re neng ra hengwa mo go tsone. But let us not allow ourselves to be discouraged Jaanong he a re se kgobege marapo, as we move on to continue the fight of faith. jaaka re tsweledisa ntwa e ya tumelo. Our message this morning is focused in the book of Ephesians chapter 6. Molaetsa wa rona o itebagantse le lekwalo le la ga Baefeso kgaolo ya borataro. It is a familiar text to all of us. Ke kgaolo e leng gore re a itse ba roti. But like Peter used to say, Jaaka Petra e tla bui, I'll always want to keep you in remembrance of these things, even though you know them.
Ke tla rata gore ke nne ke le gakolola dilo tse le hantswa le di itse. so that as we continue to remember, Jaanong a ka re tsweletse re ntse re gakologelwa, we may maybe glean some new truth or remember the things that we have studied in the past that will be able to encourage us in our spiritual walk. gongwe re tla sela sengwe se re dilo tse re di ithutileng mo nakong e e fetileng tse re tla re kgontshang gore re tswelele pele mo nakong e tlang. The title of my message is The Armor of God. Yaanong molaetsa wa sethogo sa mosong wa gompieno ke kapari ya modimo. We are going to be focused on verse 12 to 18 of chapter 6 of the book of Re tla bo re Ephesians. itebagantse le lone dikgaolo ditemana tse di latelang go simolola ka temana ya bolesome le bobedi go ya kwa bolesome le borobedi. Chapter 6, verse 12 to 18. Kgaolo ya borataro ya ga Baefeso. I would like to read it in your hearing. Ke tabo ke e bala mo theetsong ya lona. He says, "For we wrestle not against flesh and blood, but against principalities, against powers, against the rulers of the darkness of this world, against spiritual wickedness in high places. Wherefore, take unto you the whole armor of God, that ye may be able to withstand in the evil day, and having done all, to stand. Stand therefore, having your loins get about with truth, and having on the breastplate of righteousness, and your feet shod with the preparation of the gospel of peace. Above all, taking the shield of faith, wherewith ye shall be able to quench all the fiery darts of the wicked, and take the helmet of salvation and the sword of the Spirit, which is the word of God, praying always with all prayer and supplication in the Spirit, and watching thereunto with all perseverance and supplication for all saints. Ka Setswana be ba le ga yana gonne ga re lwe le nama le madi mme re lwa le magosana le bathata le babusi ba lefatshe le le lefifile le masomosomo a mewa ya boikepo mo mannong a se le godimo. Ke gone lo tseyeng dibolao tsotlhe tsa modimo gore lo itse go ema mo motheong wa bosula, le gore lo sena go dira gotlhe lo bo lo ntse lo eme. Ke gone lo emeng lo itamile mo dithekeng ka boammaaruri, lo bile lo apere ditata la tshiamo la sehuba, le mo dinaong lo bo lo rwele iketetso ya mafoko a molemo a kagiso, le mo godimo ga tsotlhe lo bo lo tsaya thebe ya tumelo e leng yone lo tla itseng go tima metsi yotlhe molelo ya yo bosula ka yone. Lo tsaya thoro ya phemelo ya poloko le tšhaka ya mowa e e leng lefoko la modimo, lo ntse lo rapela ka metlha yotlhe mo moweng ka thapelo yotlhe le kokotlelo, lo ntse lo nnetse gone ko botsweledi jotlhe, lo ntse lo kokotela baitshepi botlhe. Let us pray. A rapele. Heavenly Father, we thank you, Lord, for the reading of your word. It is a message that you want each and every one of us here to hear today. We pray that you may open our spiritual ears, that, Lord, we may hear the message that you want us to hear. Help us not to sleep, help us to be awake, and that we may be able to listen. We pray that you may give us the strength to be able to present this message in a way that you want us to present it, Lord. We thank you and we worship you, for we pray in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. Amen. Like I said, this is a familiar text. Jaaka ke sa tswa go bua ke kgaolwana e itsegeng. The book of Ephesians is written by the Apostle Paul. Legwalo la ga Baefeso le kwadilwe ke moapostolo Paulo. It is quite evident from the text that we have just read Bosupi ke kgaolo e re sa tswang go e bala, that Paul was writing this letter in a prison cell. ka gore Paulo o ne a kwala lekwalo le a le mo kgolegelong. I'm saying this because of the
the words that he has used to describe in this particular text. Ke buiswa se ke gore ke bona ka ha mahoko a dirisitseng mo pading e. In fact, even historically, that is also mentioned by Bible authors to confirm that. Le se se buiwang gape ke bakwadi ba bangwe gape ba dikwalo. In the olden times, we know that during the time that he was writing this text, the nation that was ruling at the time was the Roman. Should I say? It was the Roman Empire. Le gore mo nakong e hitileng go na kwala lekwalo le ka nako ya puso ya mmuso wa Seroma. And we know that the objects that he has used, particularly in this text, are objects that reflect a Roman general or a Roman soldier. Le tsa di dirisitseng go kwala go na supa go ne go supala ha ne le ka nako ya puso ya Seroma. Because in general, when you were imprisoned, there was a Roman soldier who was always guarding you. Ka gore ka nako ya teng ne re ha o le mo botshwareng go nna le lesole lengwe le le go katileng. So, as he contemplated the message that he wanted to speak to the Ephesian church, Jaaka na thatanya ka mahoko a neng a batla go a bolela phutego ya Efeso. he used the object that he was able to see at that particular time. O ne a dirisa dilo tse e leng gore na kgona go di bona ka nako eo. And he turned this object into spiritual lessons that the Ephesian church could relate, and hopefully, even us at this time, that you should be able to relate to it. O ne a tsaya dilo tse a di isa ko tumelong kana kwa semoeng ka tsela e leng gore ba Efeso ba tla kgona go tlhaloganya. And we can also confirm that it is at this time that Christians were going through intense persecution. Ebile re ka kgona go rurigatsa gore e ne le ka nako ene ba keresete ba heta ka diporiso. So when he was talking about the armor of God, he was saying, we as Christians might be going through what we think is a physical battle that we are facing. Le ha na bua ka pari ya modimo ya ntwa, o ne a batla ka go bontsha ba keresete gore go lo ha re ka tswa le akanya gore re heta ka ntwa hela go mo ke ntwa ya tumelo. But he was trying to open to the believers to say, the battle that we are facing is not carnal, it is not physical. O ne a le ka go bolela ba keresete gore ntwa e re yang re e lebile ga se ntwa ya senama. We see in 2 Corinthians 10, verse 14, verse 4, he Re bona says that the battles of our warfare are not carnal. Re bona seo mo lekwalong lone la ga ba Korintha le buang gore ntwa e re e lwanye ga se ya senama. Therefore, as we go through the text and we try to analyze, I want you to look at that imagery and relate it to the battles that each one of us face on a daily basis. Jaaka re lebeletse one padi eo, a re e lebeleleng re sekasekeng re be re le ka go ipaya mo seemong sa dintwa tse e leng gore re lebagana le tsone tse le letsatsi. The first point that he mentions is that we do not wrestle against flesh and blood. Kgang ya ntlha e le re e bonang ga ke gore a re ga re lwele nama le madi. We are not fighting people. Ga re lwele batho. I know that in the past we could have experienced challenges with each other, whether it is in the church or in our workplaces or wherever you might have been, or even in families. Ke a itse gore mo nako e hitile re ka tswa re lebaganwe ke dikgwetlho gongwe ditshukatshukano tsa rona mo malapeng kana le batho ba re kopana le bone kwa ntle. And you start saying that so and so is my enemy. O bo ka heletsa gore semangmang ke mmaba wa me. Elder Tim, I'm not your enemy. Mogolwane team nyana le wena ga re ba baba. Even if we have a disagreement, my brother, we are not my enemy. We are not enemies. La re sa dumalane ka sengwe mo ka o lengwe ga ke lwe wena. I remember the words of Jesus when he was speaking to Peter. Ke gakologela mahoko a ga Jesu a neng a bua le Petere. And Peter started say, Lord, you are not going through, it is not you. You will not go through this persecution. You are not going through these challenges.
ha ne Peter a re nya morena a ka ke a ba ya nna wena o yang go heta ka dikgwetho tsa o ka kwa ba la o hitile ka tsona And Jesus says, "Get behind me, Satan." e be Jesu a re tswa mo morago ga me Satane. He was speaking to Peter, but he realized that the influence that he was influencing Peter was not really Peter himself, but the enemy who is the devil. mme yana o ne a bua le Petera ba lemoga gore kana mme go ha magoko a Petera a buang ga a tswe mo go ena o sosodiwa ke Satane yo ga morago ga gago. So when we have battles or challenges that we go through, let us realize that it is not people that we are fighting against. A re lemogeng gore ha re heta ka dintwa kana dikgwetho re itse gore re lwantsha mang. We can allow ourselves to be instruments in the hand of the devil, but we are not necessarily the enemy. Re ka tswa rongwe re le sedirisiwa mo saateng sa ga diabole mme a gore gore ke rona ba baba. Sometimes realizing it, sometimes not realizing it. Nako tse dingwe o lemoga nako tse dingwe o sa lemoge. But the real enemy, as spoken in the book of Revelation chapter 12, he says that the devil and one third of the angels has been thrown down. Jaanong ka mmaba yore se se re boleletse kwa lekwalong la ga tshenolo gore o gapile bongwe mo borarong jwa mophato wa Modimo. He says that our battle is against principalities and powers of darkness. Ra bolela gore ntwa ya rona ke kgathano le magosi le baeteledipele ba lehihi. Therefore, the weapons that we use to fight this battle cannot be the weapons that are similar to the ones that we use to fight physical wars. Ka jalo he dibetsa tse re di dirisang mo ntweng e ka se ke nne dibetsa tse di tshwanang le tse re di dirisang ha re thabana le batho ba re ba bonang. But thank be to God, Mme ano a re leboge Modimo because when I read in this text, ka gore ha ke bala mo temaneng ye I will look at verse 13. temana ya bolesome le boraro. He says, "Therefore take unto you the whole armor of God." Ya re ke gone lo tseng di bolao tsotlhe tsa Modimo. He does not say, "Go and manufacture armor to use." Ga re yang go itirela dibetsa tse ta di dirisang. The implication of this text is that the armor is already provided. Se temana e se buang ya se ke gore dibetsa kana di bolao se tse le di neetswe. Even, in fact, even if you were to relate to the Roman army, La re le ka go tshwantshanya le ka mophato wa Seroma. when you enlist to be a soldier in the Roman army, you did not bring your own armor, but the armor was provided for you. Ha o le mo thabani mo ntweng ya mo sorosoleng sa Seroma ga o itele ka dibetsa wa di neela. Therefore, I would like to add and say, even us as Christians, the armor that we need to fight our spiritual battles is already provided to us. Jaanong ke ka tatsa ka gore dibetsa tsotlhe kana di bolao tse re di tlhokang mo ntweng ya semowa tse re di neetswe. The only requirement that we may put it on, Jaanong se re se tlhokagalang hela mo go rona ke gore re di apare. put on the whole armor of God. A re di apareng tsotlhe ka botalo jwa tsone. Let us put on the armor that the Lord has already provided. Jaanong a re apareng diaparo tse morena a seng a re di neetse. He says, put on the whole armor of God that you may be able to withstand in the evil day. Re di apare gore tle re kgone go ema mo malatsing a bosula. My understanding of this text is that the evil day that is being talked about here is times where we will go through challenges. Jaanong ka tlhaloganyo ya me malatsi a bosula go buiwang ka one a ke nako e leng gore tebe re heta ka diemo tse di thata. We believe that as Christians, times of where our faith is challenged, times where we are tempted, is going to come, whether we like it or not. Re le bakeresete re a itse ebile re a dumela gore nako e leng gore tumelo ya rona e tla bo e lekwa e tsile go tla. There is nobody who calls themselves by the name of God whose faith is not going to be brought to the test. Ga gona ope e ipitsang ka ina la Modimo e leng gore tumelo wa ga nke e kelediwe. How then can we be able to overcome? Jaanong he re ta kgona yang?
It says we should put on the whole armor of God ya re apare diaparo tsotlhe tsa thabano tsa modimo so that we may be ready. I don't know when it will come for me. gore re tle re kgone go ipaakanya mme a kitse gore ya me nako yone ya go taleng It may be tomorrow, it may be next week, it may be next month. e ka nna gompieno e ka nna ka moso e ka nna kgwedi e tang. But we are told that the enemy of our faith is walking around like a roaring lion, seeking whom he may devour. mme re a utlwa gore mmaba wa rona wa tumelo o tsamaya ka tau e dumang a batla ya ka mokometsa. O setse a boloditse ntwa bakaoleng. He has already started his war. Therefore, it is important Ka that jalo- we are always ready for our spiritual Go battles. botlhokwa gore re ne re ipaakanyeditse ntwa e nako tsotlhe. He says we should stand. A re eme. Our ability to stand is not determined by our own strength, but by the armor that we have put on. Jaanong bokgoni jwa rona jwa go ema ga bo mo bokgoning jwa rona bo mo bokgoning jwa diaparo tse re di neetsweng. In other words, even if you look at the armor of the Roman soldier, if he had not put the armor properly, and there could be chances where the enemy might find a way to punch through and ultimately come to his death. Ka jalo he ha re lebelela mo go sone se Roma masole a teng re ha o sa apara sengwe sente go nna motho o mo mothabani yo mongwe gore a ka kgona go go henya. He says, firstly, you should put on the belt of truth. Ya re ka sa ntlha ela tshwanetse gore o apare lebante la boammaaruri. Truth is a requirement of us Christians in the day that we are living in. Boammaaruri ke selo sa ntlha se se tlhokagalang jaaka bakeresete mo malatsing a re tshelang mo go one. Truth is not something that is common in the day that we live as Christians. Boammaaruri a seo se se tlwaelesegileng mo nakong e re tshelang mo go yone jaaka bakeresete. Truth is always compromised in our workplaces. Boammaaruri bo nna bo mpampediwa ya mo nakong e re tshelang mo go yone. Truth is compromised when I face a police officer and I'm supposed to pay a fee. I Boammaaruri compromise truth. bo nna bo mpampediwa ha ile gore yana ke kopane le ba molao ke tshwanela ke gore ke duele madi mangwe. But the requirement for a successful spiritual battle is for us to be faithful to the truth. Mme jaanong nngwe ya dintlha tse di tlhokagalang jaaka bakeresete ke gore re nne boikanyego mo boammaaruri. It is important as Christians that we have a character of honesty and sincerity. Re tshwanela ke gore re nne le popego ya boammaaruri le ya boikanyego. Without this, it is impossible to win our spiritual battles. Ha di tse di seo go nna thata gore re ka henya ntwa ya rona ya semowa. As we face these battles every day, let us remember to always tell the truth. Jaanong ya ka re lebagana le ntwa ya tsatsi le letsatsi a re ipoleleng gore re bua boammaaruri ka nako tsotlhe. Whether telling the truth will put you in trouble or not, always tell the truth. Go sa kgathalese gore a go bua boammaaruri go tla go tsenya mathateng kgotsa nnyaa, bua se e leng boammaaruri ka nako tsotlhe. I'm reminded of Joseph, Ke gakologelwa Joseph, a man on honesty and sincerity in front of God. monna o ne a tsepame mo boammaaruring ga pele ga Modimo. His own honesty landed him in jail, Boammaaruri jwa gagwe le boikanyego jwa gagwe o ne ba mo isa ko kgolegelong. but yet he was not. He was not discouraged. Mme se ga sa ka sa mokgoba marapo. Let us remember to tell the truth, brothers and sisters. A re gakologeleng go nna re bua boammaaruri bakauleng. We know that integrity is in short supply in the time that we live. Jaanong ra itse gore botabe bo ngotega mo nakong e re tshelang mo go yone. It is very easy to compromise truth so that we may be able to get favors in the days that we live in. Ra itse gore nako tse dingwe re tshwanela ke gore re name re beetse boammaaruri ha thoko gore re kgone go bona lorato mo bathong ba re tshelang le bone. But that will spell doom to overcoming in our spiritual battles. Seo se tlabe se phirimisa ditoro tsa rona tsa go ka kgona go henya ntwa e ya semowa.
The second element that we are to look at is the breastplate of righteousness. jaanong se rengwe se re tshwanang ke gore re se lebelele ke letlata la That's tshiamo. We know that the Bible says that our righteousness is like filthy rags. jaanong baebele e re bolela gore tshiamo ya rona e tshwanna hela le tsela le le onetseng In our battle with the enemy, mo ntweng ya rona le mmaba. he is always quick to remind us that we are sinful human beings. O nna a ithaganelela gore bolela gore re batho ba leuhi hela ba se na moitiro In se fact, he will remind me of the sin you committed last week. ebile o taba go bolela ka boleo jo sa tswang go bodira He will remind you that you are unworthy before God, a ba go bolela gore ga wa lekana gape le ga modimo which will spare discouragement to your faith as you walk daily with your God. se se ta go kgoba marapo mo tumelong ya gago le mo loetong la gago le modimo. But let us remind him, brothers and sisters, mme yalo he a re mogakololeng bakauleng that it is Christ's righteousness that covers our filthy rags. gore ke tshiamo ya ga Jesu e apesang leswe la rona. It is Christ who provides the wedding garment Ke keresete yo tisang diaparo tsa nyalo so that it may cover our nakedness, gore te e hithe bosa ikategang jwa rona that you may be accepted before God. gore te re amogelesege gape le ga modimo. The discouragement will not come if we realize that it is not our righteousness, but the righteousness of God that makes us to be worthy. Go a kera kgobega marapo ga e le gore re ka lemoga gore botshiamo e ga se ya rona ke ya modimo. The third element that we want to look at is the gospel of peace. jaanong se re batlang go se lebelela ke mafoko a molemo wa kagiso. He says here, and your feet shod with the preparation of the gospel of peace. mme maoto a gago a tshwanetse gore a eme mo go ipaakanyetseng kagiso. The message of the gospel is a message of peace. molaetsa wa mafoko a molemo ke molaetsa wa kagiso. Christ says, my peace I give unto you. keresete a re kagiso ya me ke a lo e neela Not as the world gives peace do I give unto you. mme e seng jaaka lo ga se lo e neela Let not your hearts be troubled. a pelo tsa lona di se huduege. Even in our spiritual journey, as we walk through our spiritual journey, let our hearts not be troubled. le mo loetolo la rona la sekeresete a pelo tsa rona di se huduege. But let us know that it is God who gives peace. yaanong a re itseng gore ke morena yo tisang kagiso. It is Christ who died to bring reconciliation between us and God, therefore providing peace between us and God. ke keresete yo tisang boitshwarelano ga gare ga rona le modimo ebile ke ene yo tisang kagiso mo gare ga rona. The message that we are bringing to the people of God is a message of reconciliation and a message of peace. molaetsa o re o neelwang ke molaetsa o tisang kagiso mo gare ga rona le modimo. And I think at that juncture, I would like to just pause and say, sometimes, in our zeal to preach the message of the gospel, jaanong ke tla rata gore ke kgonye go le go nyegela be ke le bolela gore nako tse dingwe mo go lekeng go tisa molaetsa wa rona wa mafoko a molemo we sometimes end up bringing arguments and I don't know how to put it, things that bring arguments about, let me just say it brings arguments. Let me just stop jaanong there. nako tse go tabe go heletsa go tisa yone ngangisano Which at the end of the day cannot bring somebody closer to God. mo e leng gore go heletsa go sa itumetse mongwe mo pele ga modimo. We know that the message itself can bring controversy if somebody does not want to believe, but the controversy should not be brought by us. mme ra itse gore molaetsa o kgona go tisa go sa dumele mme yaanong a se ka ya nna rona ba re irang gore go nne yalo. Our message is a message of peace. molaetsa wa rona ke molaetsa wa kagiso In a world that does not know peace, mo hatsheng je le sa itseng kagiso. there are a lot of people in our society, whether they are our relatives or workmates or whoever,
who are yearning to have this peace in their hearts, but they have not found it. Go batho ba le bantsi mo tikologong ya rona, ko ditirong, ko dikoleng, gongwe le gongwe, ba e leng gore ba eletsa go itse kagiso e mo go rona. Us who are acquainted with the gospel of peace, let us bring it in a way that they will be able to appreciate. Rona ba re tsalanyeng le kagiso, a re itiseng ka tsela e leng gore ba tla kgona go e amogela. In fact, I'm reminded of the text in the book of Romans chapter 12. Ebile ke gakololwa lekwalo lengwe le mo lekwalo le la ga ba Roma kgaolo ya bo 14. You know, Paul says that if it is possible, Paulo a re ga go ne go kgonega, and if it depends on you, mme ga ne le gore ke go ya ka wena, live in peace with everybody. tshela mo kagisong le mongwe le mongwe. Let us not go around picking fights with people A re that are se necessary. tsamayeng re le ka go tisa dintwa tse di sa tlhokagaleng mo mongwe le mongwe. As it depends on you, live in peace with everybody. Ga o le gore wa kgona le ka go tshela ka kagiso le mongwe le mongwe. May this be your experience in 2022, A se nne maiphitlhelo a rona mo ngwageng wa 2022, that we may yearn to bring peace in all our associations. gore re tle re itame go tisa kagiso mo tšhabeng e re tshelang mo go yone. I'll move on to the element of faith. Ke tla tsena mo kgaolo mo tshetaneng ya tumelo. He says here, above all, taking the shield of faith. Ya re godimo ga tse tsotlhe tsaya thebe ya kagiso ya tumelo. Take the shield of faith. You know, the shield, when you look at the Roman generals, the shield was the biggest. Ga re lebelela ka ntwa yone sesole sa Seroma, thebe e ne e le selo se se tona To protect go leka go itshireletsa against the darts that the enemy will throw at the soldiers. mo marumong a e leng gore mabata ba go tika ka one. The Bible says, without faith, it is impossible to please God. Baebele ya re kwa ntle ga tumelo go thata go ka kgotsogatsa Modimo. We are challenged on a daily basis, challenges that bring question to our faith. Re a gwethiwa tsatsi le letsatsi mo tseleng e leng gore e tisa mo tseleng re a gwethiwa tsatsi le letsatsi mo kagisong. Even the foundations of our faith are questioned, by the circumstances that we live in. Le motheo wa rona wa tumelo o na le go botswa dipotso. I remember a friend of mine at work. Ke Well, he's gakologelwa not a Christian, but I'm just using it as an example. mongwe ke dira le ene ko tirong kwa mme ga se mo keresete ke tla mo He, dirisa la he, ka was, sekai. he, was, he was going through a personal challenge, O na heta ka diemogela tsa gagwe. and he didn't know what to do. A na sa itse gore a ireng. And he was telling me his experience. He said, you know what? I decided, Mona, let me go and see a traditional doctor, a witch doctor. O na mpolelela ka dikgwetlho tsa gagwe ba nthare. Maybe he can assist me in Gongwe o this ka matter. nthusa. But he was telling me, Mona, the things I've seen there, I don't think I'll be able to go back. A mpolela gore dilo tse ke hetang ka tsone tse a ke boneng ka kgona. But this is a challenge that it exists even in the church, Yaanong seo se sa iragala le mo phuthegong. where we are tempted to lose faith in the God who has promised and go and seek for help somewhere else. Mo e leng gore re latlhegelwa ke tumelo mo moreneng yo o sologeditseng be re ya go senka ka tumelo go sele. The book of Hebrews that we are studying in the lesson, if you look at chapter 11, is the chapter of faith. Lekwalo la ga Bahebera le re le ithutang ka lone le ha re ya go kgaolong ya bo 11 ke kgaolo e buang ka tumelo. It says faith is the evidence of things not seen. Le bua gore tumelo ke bosupe jwa dilo tse e seng di bone. There are areas where God has not provided what I can say a complete information. In other words, there are areas God has provided room for faith. Go na le dintlha tse dingwe mo botshelong jwa rona ha e leng gore Modimo o re togeletse ha e leng gore go tla tatswa ke tumelo. But He has provided enough evidence for us to believe. A ba re ha
bosupi jo bontsi gore re dumele. Where a scientist will tell you, how can you prove? Ha e leng gore Ramaranyane o tla go raya re gone ga bosupi ke eng, o ka thomamisa jang? It is areas where we need to exercise our faith. E be nna dintlha tse e leng gore yaanong go o tshwanela ke gore o dirise tumelo. It is important that we bohlokwa. believe that He is and that He is the rewarder of those that diligently seek Him. Gore ke ene yo e leng gore o naya maduo botlhe ba e leng gore ba a senka. The word that He has spoken, let us believe it and let us put it into practice. A re dumele magokotha a buileng e be re a diragatsa. He talks about the helmet of salvation. E be bua le ka helmet ya poloko. We know that the head itself, if it is damaged, it means that we are almost dead. That is why, it talks about when you want to kill a snake, you crush his head. Ra itse gore ha tumelo ha thogo e le one e utuleng botlhoko go ka go ile hela lo ka botshelo ke sone se re ha o bolano ga o ba e etapeta thogo. You know that the devil always brings question marks in terms of our assurance of our salvation. Ra itse gore diabolo nna tisa gore e ira gore re ipotse dipotso ka kganya rona ya poloko. But we know that Christ, our salvation is secure. Christ has already died on the cross. Me ra itse gore ka keresete poloko ya rona e thomamisitswe ka gore keresete o re swetse mo mokgorong. Sometimes we develop doubts whether we are really saved. Nako tse dingwe re nna le dipelaelo tsa gore mme gone re bolokiwe. But we are encouraged to take the helmet of salvation, that we should hope and hold on to that hope of our salvation. Mme re tshwanela ke gore re apara le karapa le la tumelo be re nna le tshologelo be re itshwarela ka tshologelo ya gore re bolokiwe. Let us believe that our salvation is secure in Christ. A re dumeleng gore poloko ya rona e babalesegile mo go keresete. The sword of the Spirit. Tšhaka ya tumelo ya moya. It has already been stated that it is the word of God. Setse re boletse gore yone ke go kwala Modimo. The Bible says that the word of God is like a two-edged sword. It's sharper than a two-edged sword. E re bolela gore le go kwala Modimo le tshwana le tšhaka ye dintha dipedi. It is written shall be our defense. Go kwadilwe gore e tla nna yone phemelo ya rona. In the temptation in the wilderness, Christ always said, it is written. Setting as an example. It is therefore important and necessary for us to know the word of God in detail. Have a daily study of the word of God, that you may be able to use it in time of trial. And of course, we should not neglect prayer. Let us pray that we may be able to overcome. And let us pray for one another as Christians, that we may be able to overcome. Prayer is the breath of the soul. May the Lord guide us and help us as He helps us to overcome in the battle against the enemy. Amen. Re ta tswala ka number 61. Well, get on board, little children, get on board, little children. Well, get on board, little children. There's room for many or more. Well, get on board, little children, get on board, little children. Well, get on board, little children. There's room for many or more. See the gospel trains are coming. I hear it just at hand.
I hear the wheels are rumbling and rolling through the land. Well, get on board, little children, get on board, little children. Well, get on board, little children. There's room for many or more. Well, get on board, little children, get on board, little children. Well, get on board, little children. There's room for many or more. Well, the gospel train is coming, and she's coming around the curve. She's pulling all of her steaming power and straining every nerve. Just get on board and get on board, little children. We saying get on board, please. Oh, little children. Just get on board and get on board, little children. There's room for many or more. Just get on board and get on board, little children. We saying get on board, please. Oh, little children. Just get on board. Get on board, little children. There's room for many or more. There's a train going east. There is a train going west. Get on board. Well, I know this train travels so fast. Get her here. The west is blowing. Get her sit out and just steaming. Get on board, little children. There's room for many or more. Just get on board now. Get on board, little children. Get on board, please. On this train. Just get on board. Get on board, little children. There's room. A room in the upper room. There's room. A room in the lower room. There's room for many or more. Oh, yes, more. Well, get on board, little children, get on board, little children. Well, get on board, little children. There's room for many or more. Well, get on board, little children, get on board, little children. Well, get on board, little children. There's room for many or more. See, the gospel trains are coming. I hear it just at hand. I hear the wheels are rumbling and rolling through the land. Well, get on board, little children, get on board, little children. Well, get on board, little children. There's room for many or more. Well, get on board, little children, get on board, little children. Well, get on board, little children. There's room for many or more. Well, the gospel train is coming, and she's coming around the curve. She's pulling all of her steaming power and straining every nerve. Just get on board and get on board, little children. We saying get on board, please. Oh, little children. Just get on board now. Get on board, little children. There's room for many or more. Just get on board now. Get on board, little children. We saying get on board, please. Oh, little children. Just get on board. Get on board, little children. There's room for many or more. There's a train going east. There is a train going west. Get on board. Well, I know this train travels so fast. Get her here. The west is blowing. Get her sit out and just steaming. Get on board, little children. There's room for many or more. Just get on board now. Get on board, little children. Get on board, please. On this train. Just get on board. Get on board, little children. There's room. A room in the upper room. There's room. A room in the lower room. There's room for many or more. Oh, yes, more. Blessed are the undefiled who walk in the law of the Lord, those who keep His testimonies and seek Him with all of their hearts. I have hidden your word in my heart, that I may not sin against you. I will meditate upon your precepts. Teach me your way. I
rejoice, Lord, in your way, in your way. Open now mine eyes, O Lord, that I may behold in your word truth and wisdom, life eternal, and seek you with all of my heart. I have hidden your word in my heart, that I may not sin against you. I will meditate upon your precepts. Teach me your way. I will seek you with all of my heart. Never let me go astray. I rejoice, Lord, in your way, in your way. I have hidden your word in my heart, that I may not sin against you. I will meditate upon your precepts. Teach me your way. I will seek you with all of my heart. Never let me go astray. I rejoice, Lord, in your way,